Kani gadega Pati CTV. Haka khandai tarik mentau benai rempang kaseng Riboy Students Union RBSU kalawan kiyo syakani kanomba Shillong bani kendo yu menteri rangba kajalau Dr. Mukul Sangma ban IT ka dorkhas ka pladawa ban donno daga Government College Riboy District nakabenta ban pensuk ikisamla puli jongkani kathan abai kran dok president ka RBSU ba Everjoy Nongplo laithu ba kumba kalong hadu menta kathan Riboy ka don tangkoi ka college ka Riboy College ka bade ka jongki ryushumet patangkani ka wei kampatla banai ka jingshakriya baro kisamla puli jongkani kathan de lor kani ka jing e jongki samla puli kathan pakaseng RBSU kalawan ra ekani ka jingdawa nak sarkar pat ekani ka Government College de bandon nak kathan umroi kanang man pensuk ikisamla puli nak kathan umsning umroi pat mahati berkumjur kishnong ki badon marjan bak East Khasils District nakaliang ka Riboy Student Union ni dimana government ba kan sedom no yaka government kena support Riboy kenang ba kaniram yaki markani ki issue kadi lang yaki parents pada yaki student ti hakjing ekran gejungi badi honorable chief minister long kalong kaba jom nomor yong yakani nisai kenu biang hadin joka budget session ti hadin joka niru ila ai ka assurance ini ba kinile antau yaki scheme Wanwanra ya Government College Riboy kenang ba kaniram yakini ki constituency kum ka muslim constituency mauti constituency umroi constituency but yakini kini ki district ki ba marjan bat kani ka district ka jongiro kumju kum ya ka yes kasihil lang tade wat kiwi kui long ka phang mengi kedo hang ni basetop yani Government College kadai ha ki thain umroi kenang ba kan long center na baro lightly ki constituency bat kunjuru nakwi ki district ki marjan bat ka ni ga jaka te sakoiru yakran yakani ka habdi bani ka Government College te nila yakran ro habdi bat ka polytechnic what is honorable chief minister ga jungi ila ai ka assurance ba jaka polytechnic group is the set of apo nong po yakani ai ka assurance ba limba ka jingi kron jungi yakani kasi balak bajam Kani gadega Pati CTV.